او اسماعیل قاری سیب گرانا تران لاڑی کنا تران لاڑی کنا اے خوش اخلاق خوب زبانا او تران لاڑی کنا تران لاڑی کنا او تا خوب درس خودو د پاک قرآن خلقو تا او تا خوب درس خود د پاک قرآن خلقو تا او تا خوب درس خودو د پاک قرآن خلقو تا او نمو هیریگی زمونگ جانا او تران لاڑی کنا تران لاڑی کنا اے اسماعیل قاری سیب گرانا او تران لاڑی کنا تران لاڑی کنا او پکمر عمر کی حافظو د پاک قرآن وی گلا او پا کمر عمر کی حافظو د پا قرآن وی گلا او پکمر عمر کی حافظو د پا قرآن وی گلا او لسات دید بیشانا او تران لاڑی کنا تران لاڑی کنا اے اسماعیل قاری سیب گرانا او تران لاڑی کنا تران لاڑی کنا اے خوش اخلاق خوب زبانا او تران لاڑی کنا تران لاڑی کنا او بربرو جو کی دی ختمنا دفع قرآن کول او بربرو جو کی دی ختمنا د پا قرآن کولا او بربرو جو کی دی ختمنا د پا قرآن کولا او قربان شم حافظ القرآن وی تران لاڑی کنا تران لاڑی کنا او اے اسماعیل قاری سیب گرانا تران لاڑی کنا تران لاڑی کنا اے خوش اخلاق خوب زبانا او تران لاڑی کنا تران لاڑی کنا او ستا جدائی کی شاگردانو پتا پسی خفدی او ستا جدائی کی شاگردان پتا پسی خفدی او ستا جدائی کی شاگردانو پتا پسی خفدی او تیادی قدردانا او تران لاڑی کنا تران لاڑی کنا اے اسماعیل قاری سیب گرانا او تران لاڑی کنا تران لاڑی کنا او اے خوش اخلاق خوب زبانا تران لاڑی کنا تران لاڑی کنا او لسو کسانو شفاعت
تپ محشر بکوي او دلس کسان شفاعت تپ محشر بکوي او لسو کسان شفاعت تپ محشر بکوي او دغه د حکم سبحانا او تران لاړی کنا تران لاړی کنا اسماعیل قاری سیو گرانا او تران لاړی کنا تران لاړی کنا خوش اخلاق خوږ زبانا او تران لاړی کنا تران لاړی کنا او الله دې صبر درکړي ستاسو ټول خاندان ته ګلا او الله دې صبر درکړي ستاسو ټول خاندان ته ګلا او الله دې صبر درکړي ستاسو ټول خاندان ته ګلا او دغه مسوال دې د الله نا او تران لاړی کنا تران لاړی کنا اسماعیل قاری سیب گرانا او تران لاړی کنا تران لاړی کنا خوش اخلاق خوب زبانا او تران لاړی کنا تران لاړی کنا او زپارو شادی یادوما ډیر پر مان ارمان او زپر کی شادی یادوما ډیر پر مان ارمان او زپارو شادی یادوما ډیر پر مان ارمان او دعا کی نئی زمانہ او تران لاړی کنا تران لاړی کنا اسماعیل قاری سیب گرانا وی تران لاړی کنا تران لاړی کنا دا اوازونه دي د محترم غرونو نعت خوان فاروق شاه فاروقی صاحب او یاسین شلمانی د دې خولي فرمایش کوونکی ورونه دي حاجی شریف الله قاری الیاس حقانی محمد جمال او نعمت استاد ریکارډینګ ګولډن سټوډیو لوی شلمان